anchitaq sesknanto panagaro ukam gobiernestanza sa akanaka ladrona nakay akanaka qolqimak man uka española uka tkhawcha akaro qalqore qolq apartis to hiwas hasta tupakatal hiwais yanok pusi caballo hiwas ukay ukat naya ukanak amoyasta maestama entonces hanis waran kitandeja pero educación no falta hiwasana amoit eñatak amoit eñawa saskeato ibo gobierno yo pero hane asesora paja kitichi in hay asesora roja ala tap kamara kiuka kamirinaga siasa tamaya central de inteligencia americano ko siasa tak dea ukana akan junto giri tens na ira kan ko militar na gobierno na entonces ukana ga entonces hani ko ibo gost khidok panagaro hal tsihay hani khailun tata exiteh tunka pusin mar panaga kolket kham man atkam siwargas ukamay akan ukatay chak purinchik 20 años ibo arrobados but hiwasa kayo ka amoy kirego ibo kolkman anta ukarto kawatay na ka pero hani ukamagit kat istuye linya kuna si ate kanban hani ukam karimpe kali ibo sambita kasip kakiwaya de entonces Donald Trump ugacha kunslorek Venezuela presidente katge abharaway kasar bantu kuna laikosa petróleo laico petróleo chak norteamericano chai chahiwas kunchugan esto kunhat litio man hiwasan walt ataje entonces upana kakamil kapal tapeha ukatutu kiro ukanaga entonces bahake pa chai norteamericano hakeben ka chai ukanaga ya está Alejandra Ñaimon Juata Rodrigo aquí a Pataina presidente Rodrigo primero aquí a Tajar que hay ya directo que no me diga cuatro hay wasan ibos al manda al was presidente elegido hace categoría más y vijar un tatas que requiten esa ladrón a ver hana meñasti ibo hani una amay texia ibo raki sa culpa pa claro culpa in hamari ki porque ibo universitario te kunaragis ki was kama kire ki kumanta sum kama ki apa nakara pachak ikuatay al ser nombre cha al ser lontat ladron kuatay wakal hanwalt awa esto ki wasaro at ibsi hiwaya a ver al si katakura entonces ukanak arana kama kire lontat kama cha ukatay bingata ukatay cha tari bajo kanaga 20 años ibur hiwas kay wakar arkta kira ki ibo korto kunchar kisa ibo hani ukama kite khas na hani pinana ibo kunta also ay girist na unhirist luntatir ko binakay luntat siu hakik wat nasis ma kamsal na kasin skay luntatat ibo si wakal ma asu ko mo unhitatis hani ukamsa preve siwaki upan apanak ko to na kwat pis na akam sun suki pini bajatan ka hani amairi ara ukat ibu saspan hani naya ukar mitisi benirigire asihat ma iti ma ukak curanyan ka iti ma maistoma hasta 20 provincia ma suma seminario nagdiktanya ban klase politika kalwint enya ban haka suma akasa dispita ta benirigis pan ukam experience tayo no uhala chaka iskapas na ka alay lurus na nias arana ka anamo ko ta pinirigis pa porque ane ka ukona ka hiwas hakik side lunta sakene ko luntatan wana ka kamake kay sakatusia a ver Santa Cruz no kotando ura que na katon teste ko marin kubich kun sata kena ka ko hane kay boliviano site sa ukona ka altas para wayo na ka altas Brasileño ka ura ka altas ko kameri millonario ka chaki was uk anamo kunya saw hiwasaw mantanya sa part kasinyane ko ura kanaka total ukama walini haniti cha iskap kawai kanyane ka domina wa istani qala hiwareña usku istani kuna kuyana kuskurchini wini kul habham kuna chutakiwa kuna usutakiwa sa winin uskurhani Estados Unidos ukakas hakirigitan ka gringo ha Donald Trump ha ukata Irana ruschak girlurchik Irana sait asiwa walik sa taske qala anamukun pantu ko gringo nak Icha gringo pedir kamaha icha Cuba ro unchu kay
Taque país era chak Bolivia. Bolivia chak Evo Morales que arjater chak uka aronex claro, uka que viene al gobierno son 14 años. Ancho que te Evo cao tariba ben unisipre. Hiwa en pobre Evo mona pre hiwasa que hiwasa uka pal pinseña som. Hani uklur gaspa Donald Trump. Chak saki pinyo aga Rodrigo Pasaro. Uka legítimamente elegida Rodrigo Pasaro, legítimamente. Hiwas as tukas ilistan sanay pero hupana ibu gananya pan sa hupana kay uka han mantai site gobierno uka sigla movimiento social uks apakap al total kay lor sih kun hadaga negas uka managa uka nakpar anoya sa saut aniu hiwas akaya sumia tipkiti kipuro ukala chaha triunfanyana ha entonces takin para lagi pasanya sawa mama shom itimam sarhanya bawa clase política dictire uka waliner ukan al ainest awenyan panas ukamar qarana anamu khanyawa ka estat Bolivia sarh pansas utanaga pas uyona ka pas katuntas khanyawa sarh pans panaga qulkelun tata tarif qul khaywa Estados Unidos qipsqapsih uka tukonga gobierno hasila kot ma golbet istawayas Colcas exterior epjaros cosas camisas ribillas por intani alcaldía al colcan un tazo ya su gacha papá tío akan que hayas purgani yo quiero ser alcalde ya es gobernadora sí gobernadora jabe ukamana kacha hiwasa haniki pinir un hiwasa hakir ham un gesto de ukatna ya kole hermano Hani kipin kun hamari ko sat awaya berda yo San Gabriel para gift ano ya kawasa ka sarili da internet so awis ista kire para apa kiri kire ukana ga ukamampe tot awacha hermano cha kuma poida ma ja kuna na kaina ya waleki Gilata Silverio chaja ukamperosa kamacheñas wakisispan akuru wale khruchasje lina kawa absutahan isasina hilanaga kunhams amuya sipta ka hiwas kasta aymarana ka akat khiparo kunhamarusa puritaspa aynasnati hanit tantit irinaga sutkaraki hilir tiunaga kun tantit apkhridan ukamanaga utkatatan amuit irisa yukam kunhamak saluk iskta kama akurunaka kam takyar kantawinaka utkipana kunas wali arsuñanaka utki khaber Gilata Silverio ya akama onaya ukuchakana amoy kip tua planificancia tono sumna irakat ukaruhan mantanti ansita hat iksoyxnanwa ma akatama sarto abre bloquean ko haneu kaman ksite hiwasan camisas chaja esta pisqamara planificata ina aka kamerina ka ibur alisunyate ka hiwasan hiwasan planificanya sachi ina hamasata Kamachan skipuro kunslus nak ya hasta Rodrigo pasa mantan sina haisha kunslur nyane kunam planificayan kuna usana kas bloquearan sna hanich han ko ma tim chura sera que es libertad was kama ki chakh istan al har kanta sama kanyan kas mantan humilde ka que ma ka teoktan mainina ka este kamisas ko kamerina ka avionat puria aichana ka kunana hiwasata ki ni kun ina ma yauga corredor humano si kuna ukana ka to panakata kiwa ukamanaga entonces ma planificañawa iskapjas knau mahaner pero hiwasan ma ukapi falter chuimainst ani hiwasa que amait enya si ukamas hiwas kamas para gipta señora yo na ukatista maikunaga uthi maikunaga awisa rum tharak maikunaga kun parla niptas hani upanaga sia ma asamblea uga cabildo satayugot ukan multan kuna jahan pero cheste ukan sewa akamsio ma festejo na pa fiestas padres con uniforme na a la señal sí ya icha isna naira na iskitas que ad ukhay ukakuna baitat pantalones con unas loratas en uniforme na uka papito kapitan na rosana na machakar just uka kamak pinsas kanya na hani tumanaga amtan yak puidipta hiwasan hani uka import kistote desfilaña con preocupación sa kun has gobierno kapanakaski kunatsan mankanya naga uthi kunatsan dólares uthi kunatsan gasolina kan uthi ukau pensanya cómo está manejando el gobierno actual ukay man ka pinsa kanya macho mal ko nang siquiera inama que con puntunta karaksa wintas wala yakita como amuki wintas ni kam sa nyamagis
ukama hermano entonces ukanagat ukawal istiña. Walik, amuit añao kana casa, Gilata Silverio, walik pon portane waitaja, ukama muyunaka arsteri, Gilata Silverio Plata Ramírez, provincia Ingabe, municipio San Andrés de Machaca, Uxatua portane way. Gilata Silverio, walik ikisinka, makakuya kana ka sit karak paro katok aquí, walik akaruna kan wa hukampi amuit askanyan. Walik hermano, putapaniu. Walik Gilata Silverio, hawil atata portane kita.